mi niang tero ama sign boina kan journalist walte MPCC ayo in chibai kanan buk non chewa ini zana te in khel kan en tlang anga ina chudu ruwa world cup te alang lian te ome mar chu ko india Mizoram Pradesh Congress Committee hian ma chhop poimo tak kan neya kan hanti na chan tur te heng soifian a hun te boinia hian siamila a thang tin kan ho tu den rom han siama boinia thu dei chu min fede vek thona chugin kavelam berami hi professor maliana NBCC na spokesperson ania kavelam kapulchia thu I purem ruata den sei kan media chairman ania kading lama thu hi u gerzama NBCC kan spokesperson kan general secretary ania chuan dinglam bera thu so u angu kulama chuana NBCC action committee kan secretary le NBCC kan sel chairman ania ke hi Dr. Lorman Soma ka NBCC treasurer kani nimin lamate news khanin no putonga July ni somhi pakhat sang ni somhi parokhian Mizoram Pradesh Congress Committee chuan Black Day man kan rota chimiatan chuan Mizoram ko khan te an president zong takin eni kan phantur min thopa trong China min troyom turin somna alo thon to chutiang bokin NGO Coordination Committee at the board kan party han le kha kan petoa chutiang bokin Mizoram party sang den hena po le kha pein he kan Black Day kan man na chan min thopa min troyom turin kan som bokani Black Day kan man na chan tur hi pakhat na chuan foreign contribution regulation amendment bill sang ni somni paru karle maya parliament phara pasan tum hemi kan du lo na kan do dal na lanti na ni a pati le na chuan india ram puma abi takin christian te laka leilen na sap trong taka atrocities kan ti apung na same em te heng du lo na lanti na ni a kan ho tu te hen ko thana kan khai pa rang te po anan ko ma ko rang atanga report kanan nei te kanan lakhom ve boka missionary kan tirna te har san na kan to chhodan te mani loka West Bengal te po West Bengal kon thing ngai lo ta ni amaro chu biakin saklai so sam ani chhote le kan thia na samlam a te po kan ram ri mai kan thelom mai a te po har san na kan to na sajia te po a lang chiang he ome press conference kan press statement ang hikan chian ma support mai nga ma saberin MPCC chon BJP kai fuai central sarkarin Christian tene chep naman ruata na FCRA amendment bill sang ni somni paruk achok chok hi thalo atin ato khenga do dal kan tuma kan do dal dona FCRA ti kan fiat la hi BJP le athopui athurol pui political party ten thuneinan chanlu hian na satakati danglam ania NGO le Christian Paul sang ten rampo na changa kan Christian unau ten hen atanga tanpuina sum poisa kan don dana har satna asiam pha don na sati alang chiang reng maya dan ma sa noya khachuan Christian Paul sang ten tanpuina sum kan don thin dan kong chuan ron tikhir khan ta maya tin BJP sarkar nu hian FCRA license ni Paul Singh ni chuang set chuan license ti top sak lo ni top ko ni Mizoram nge po hian ti top sak emo zat adom to a
PCI Shillong headquarters PCI in FCRA nei po hi ni kumlam khan ti top sak niom tak toin report kan dong mo kani FCRA hi March ni somthum pakhat sa khat zakwa som sari paruk khan mantrana nia kum sang khat zakwa som riat palia amendment siam ania India ram a himzok nan le national security himzok nana afan dong tu te afan don te uluk zoka kalkuya duwa wangin kami national security wang riau khan kum sang hi soma siam that ani leya FCRA certificate po kumnga danzela a kumnga zel nungtura siam that ania renew le thei a siam thin khania bichuan kum sang hi somni khan BJP chuan amendment siamin NGO le ko thang ten foreign funding chungchanga hemi hen dan khit khan zo akal kuita a foreign contribution dong tu te chena NGO dang an transfer te kha khap ani chhota chu mai ba ka foreign contribution andon atanga 50% administrative expense man remti thina kha tinhiamin 20% chawa phalsa ani ta a foreign fund dong tu te chuan SBI State Bank of India Delhi Kwan FCRA account an nei khotangaya chuta tang chuan sum andon khotle compliance system khit khan zo asiam ta bokani FCRA amendment bill sang ni som ni paru ni kum March ni som ni panga sang ni som ni paru khan Lok Sabha phar ania he bi hian NGO le Christian Paul rang ten suman don dan chung changa sarkarin thu taka inrolna ane theina turin aduang suak ta a FCRA registration cancel sakna turte surrender emo ahun ma FCRA certificate new han lowang ten sarkar lai puin adin designated authority kuta ko than le NGO thil nei zong lu vek turin dan siam that ani hebi lian ning verin Christian emo ko than lam chuti lam chuak lo ma se FCRA noya poltin contribute foreign atanga tanpuina dong thin Hindu Muslim Sikh Christian Buddhist le secular NGOs te tin zon vek angin lang ma se Christian te chu foreign funding dong na saber zinga telawangin hebi lian aput riau nin angai theini India rama hian ko thanen call foreign fund dong antam lea chung zinga chuan school le college te damdoin te orphanage kan ti fakha en kol na te old age home kuma upalam en kol na te le tribal le rural development project disaster relief le mission le pastoral ministry ten telani heng thil poimo te hi FCRA iti top sakani chuan tun bill alandanang hi chuan an asset nei te ko ran ten asset an nei te chu designated authority kuda omin sarkarin achu sak thei don ti na ni hemina tilang chu ko ran ram te po khamia in register te an rama an assets te confiscate sak chu sak ani thei don ti tin zon le ni July ni som panga sang ki som di paru thenga FCRA portal la alandan chuan FCRA certificate nei hi India rama sing khat sang ni zali somni pakwa anom meka cancel sakto sing ni sang ni zali somko pariat anoma certificate hi to hi sing khat sanga zani som pani anom meka ni tichuan FCRA amendment bill sang ni somni paru march ni somni panga sang ni somni paru ka Lok Sabha pulut kha pass ani lova bill hi pass ani lo chungin sarkar lai pui chuan FCRA in kai hroina dan rules asiam zui ta tho kan thia danangin kha mani apo delimitation bill te po kha an pass the lo na san chu majority an nei lo wang kha nia soi zaw na hun kan bang lo ma ro se tu na hian central sarkar khan koi solutin party sang te tidarin
West Bengal at po kan pura nga Trinamool Congress an MP te anan lamar trang thei tura an ti dan te Maharashtra te po Shiv Sena udak thak te lam MP te anan ti dan te le Aam Aadmi Party MP ho rual an lama an senglu dan te kha kan uthiam ome chuta chuan nimin thenga statistics kan ena kha chuan MP pahnih velin an la phalo dewa amaro chu tran an la sa ve ani ti khata khan atilang chianga cabinet posting ate po John Ellis rual itlai po hi rengin ni chungin ni zan thenga numbers parliament number an nei dan kami kha latest update a chuan central sarkar vote pui thei tur kha pung tual ti kha lang chiang reng maya chumi kaltang chuan ti le ram an tum tun monsoon session a hian a chiang hle ni ti chuan FCRA rules in kai khoina dan khana kina lo zir chiang chimchimula a train ka khria ti tam takin Jesu Christian te bitu bi kan ni lo ti zong pon argument hial khan na sa taginon siam mai theya national security wangani ti te pon anon tinangin FCRA na he chora pi takin India rama achor betu te chu lezualin Christian le khami allied organization kha ani de zel ti kha rilwa netel paila athome chumi ani lai mek chuan kan press conference no ba hian omlo nangin tuna India rama debate lian ta chu ingwangin nge RSS hian khoya ma in registration namun anei no bi ingwang exam 5 bi nge ni ti te po hi an debate na sai me mani India rama intellectual circle kanena mainstream media kan ti mai chanan tilo nangin alternative media hem tuna hian discussion alien player RSS bi ka hi accountability om lian lo accountability om lova free for all ani top ani ti te po kha rilwa netel taila athome ti chuan he bil hi pass alo ani lo chungin ni chinang an ngai thap tong khan FCRA dal te po kha amen ain kai chuana rules kha then khat kha an siam tha lui ta trama FCRA kal tanga tan puina dong thin polte endik tur big thunei tu sang designated authority sarkar lai puina dinanga anli han FCRA kal tanga tan puina dong thin pol sang te sum mu dan kim chang tak an sum che vel dan te le an man dan kim chang le uluk taka takin an endik thinang FCRA certificate ti to pe mo ahun chunga ti nun thar ani lo chuan kha NGO amo ko thane mo thil nei le sum le pai de chu kha sor pai de chu kha sarkarin designated authority adin khami khana chung sak fai bek mai don ani he dan hian nun rong maya engamo har satna wanga license emo certificate emo he ahun anti chunga renew man lo pal chuan NGO le ko than ten kha FCRA manga biakin te ni the school te ni the college te damdo in te le pole ko thanin khami manga ram le thil nei thang assets te kha sarkari mi chung sak ni phak mak te don inania he dan hi Christian te bikin big ngong na sadon mani FCRA dong to te chuan andon chun zom lo ma se FCRA framework chuan an asset chan lo hrim tura in siam na ang le ni dong chun zo lo ma se khami compliance om lo an tianga nan cancel sak ton no po an na chu sak hezel tina ania FCRA amendment rules sang ni som ni paru noya hian FCRA certificate renew to point Paul chuan society lok nan cheng noi som tal foreign contribution chu financial year kum hi tal mang nge tur ani cheng noi som kha pe pung zong in an mang tur ani tia chu non profit organization nen kalphung nen ai milawang ngai viau to ti po kharil wa nei tel taila
FCR to e dong tu bolten kum ni chung cheng noi som foreign contribution atang an dong phak lo ni chuan an license chu kan sel le ana set chu sak le tho tu ra ni adan hi zirchian angai khop mai kan chanchin bum lam kan journalist hian na sele zualin lo bi chengula thale zualin arinom FCRA amendment bill sang ni somni parukina khoi per ina ko per chu India rama Christian sa khwa tena sataka nek chep ni in ko sang ten kan rong bol na ta na kan man trang kai em chan puina poisa kan don thin tele khang ho kha dan manga khuwa khir tumna ni a he dan hi Christian te ta na dan thalo le himlo dan hom tak ani wangin Mizoram Pradesh Congress Committee chuan BJP kai hruai sarkarin Christian te nek chep na man lua ta na he bill an chok chuak chu atop thin kan do da don ani FCRA chung changa hian hei ka kan spokesperson te po hian an soibel tu an nei karinga chumi tan chuan zona le chana ka ti main ku biak zama an spokesperson hi kan soblo nga binok the thiamula ani hi freeze me kan itu na hian FCRA contribution to don to amaro chuan license renew na lama boina to wangin freeze back anom ti te po kanan thchiang le zol zela wini kan soi hi evidence based fact based ania phu chok khani lawa a ko than kha himmalin boinia chuan an lalam du chelo nangin khang khan sataka Mizoram nge po ko than le ko thanin a tho puite in har satnan tok me kani ti te po thethar leila tho me ku biak zama kan som lo nge le alo me nya tuna kan ho tu paran sayang khan thirkal dan tang pui chu ti khana chiang to a le lama adan le dun lama zu kher lu tuk lovin tuna an amendment an tumina enge ron pok chu atum ti kha chu kha kan sei ti to kha a licensing chung chang an han ham strict a tunan in hial na then khat Mizoram chunga pom social media point min karing enga tinge return le UC te pethalo ho chau lo man kan sel an tia ani mi alwania a sing tel an kan sel tuna hianin khang an kan sel an ti to ten engkim ti tha te pon an deal le a an deal an te chu ti chung chang tuna han sangli chuang hen la pedu lowa unlicensed issue dana hi a transparent lo lut tuka an zota an tingar ngar chungpon enga tinge don to emante la renew ni lo ti khan chan dana ni ringotani thil dang an ril fia lo a chan an soi to lo renew ni lo ti khani top mai ni kan fiat tu chu sang ni som ni pathum ni thum bela mi kha muslim ho work of board en lo dan te kan la sianga khang te po an work of board a te po ani na taka chon tunan district collector te athunei tun ni to a an muslim ho po hian work of kan han ti chu muslim ten charity tan tu te pon ramme mo building mo mun le khatiang kha work of antia board angin charity purpose ta an sa khuwa an hlana ti chon khatian hlan fel to chuan kha an bung ro hlan kha pathian ta Allah ta ni to ani khamia tanga an man tang kai le na zong chu charity purpose ani tu re ni ti ani ti chon ke ni po tuna FCRA tanga kan don re hi charity purpose tu rong tukang ayani tinan a eng lo khan cho cultural te education social work le khati anga pan tu rang ai kan nita khanga khan atina saber te jinga mi chu Christian te hi kan nitlat kan dong na sa hai chi ani lo tuna hian muslim ho wakaf an han targeta anua FCRA mang amendment bill mang hian Christian te min target le ani ti hi arin lo the lo wani chuwan chuanin a return pelo le you see te submit thalo ho chaw lom tia lo tana lo soinoi ngam lo soinoi chi ani lo khatiang zo zai khan engwangin nge return le you see pethalo a sing tel khan lo om ti na miang ani em thei lo a petale atia te po an with health tlatani tu na hian an renew an dila an cancel to te le atharan dil te po ti khan an hup ni a engwanga pelo nge ni ti an soi ri mi ta lo bokani ole chumi piala ma tun tuma han helai kan right pa han tel lo nangin
tuna kan hanti le na chan pakhat kha chu tun hnaya Christian te chunga hleilen na le inti du da na satalut tuk chung chang hi nia kan soi ka sang ni som palia BJP ten ron sarkar hlimla than khami kumpum pui khan Christian te chunga hleilen na chin chia ritena om hi voiza somli borania nikum chon voiza kwa chuang to min khoi du dan po alanga pawin na satakin nikum loka kan pastor te acting anti kha luan koran nu kan buan lapa bong e kan bara jai Sri Ram an sam loi tira khatianga min hai sak to lai khan kan hriat tur chu tun ma angin kan prime minister te kan home minister te hian hetiang tur ani lo in ngei tlang dial ini om tlang ang uti na turin thule mi puite na thu cha le khatiang la ka tang social harmony maintain tura in ngen nari kha achuak in achuak ngai lo bok to ni chu kan hriat ka duwa chu wain heng zong te hi thil hla om aten hi hla om lu tuk to FCRA chungchang a thil pakhat ka point chua le du chu indo pui sang kha takwa samthum le panga ti chobela Nuremberg law ron chua ka zuda ho chungchang a Jewish Affair Office ten han honga na ji hovin kha ngan thil te tum chu Jewish te ho no chua an bungrua le an rosum hausak na zong an confiscate an nei sak theina danang kha ni chung che cha tu na hian BJP te hian India ra ma han copy tana kan film khurangai a thu le hla kan au chua kan da soi sel thei lai hian a bikin Christian zong te hi chan kan ti mak mo ni ti hi kan hriat no na trying ka hria kan du to khot chunga hleilen na hen ti du da la theng te ami zo Christian nge te pon a he hi chu hun nu a chuan aum tura lom kan tor ve tura lom te an ti sam eta amaro chu invite Congress party hian kan do trang na chan yen tak omani a chan chu freedom of religion freedom to practice your religion sa kho zalen na kan ti te hi hum hin trang kan tum na sa kho zalen na le sa kho te na zok ta chunga leilen na theng thin kan do trang na san chu eng dang ani lova India ra ma chuan kan constitutional right ani chimi wang chuan kan constitutional right ani ti hi Mizoram Christian te po hian thenon leila apoi mo len ka khia khami lai te kha kan soitel lokani kumali na kan som le lok nge ole Congress party na kan tum berzi ngami pakhat chu politics si Christian te tel na tla ka siam hi kan tum ani kan ham kan sa khuwa kan ram kan tham kan sa khuwa a him na tur hian Congress party hian thei top chua hi kan tum ve charchara tu da hian ruling party om lo mai la thei to pa kan ram kan tham kan sa ko him na ta na tho hi Congress party hian a chol san don lo ani mizo te chu atam zo Christian kan ni a ti chuan ko thana kan rem chan tok pathian ram kan petreu chewa chung hang chuan ko thanin chan chin thra a thila amaro chukum sang ni som pali atanga central BJP na sarkar na achan atangin Christian te rong bol na hi nasatakin nek chepin awm chho ani tuna hian nam tlem zok tele sakhot te naw zok te kong sanga nek chepin kan meka dan manga nek chep na kan tok meka CAA mangin India khwale tui ni thei turin sa khwa chu te funga ron siam phota ti chuan FCRA mangin kan sumnar ron chutcha an tumbok ani Christian te rong bol na chak na nar pakhat chu kan sumnar hi ani tian hriat chian em awang hian BJP sarkar hian central sarkar hian kan sumnar hi nasataka chutcha tumin thei top achuani dan mangin kum sang ni somni pathum khan Australia atanga Serampur College na Bible zir du te sumlam har sana tok te chanpui na tur nuai zandi somni
จันปุยนารุนเป็กโปมันเทลวินเซ็นทรัล BJP สรการินเองอโลเซียมตัวนี้จุดเตียงจวนไบเบิลซิรดูสีมาเสสุมเลปายฮาร์สนาตกเต้นนัสตะกินฮาร์สนาอันโตพาอันนี้ที่จวนคองเกรสกันสรการไล่ขจวนกันชีมินิสเตอร์ปุลทันโฮลักฮาอาโซอวายคริสเตียนเต้นอันทำวนปุยนัสเอ็มทรีนอันนี้ตัวน่ามิโซรามินากันมาโมเอ็มประคัตจูอินเดียรำบุญสังคริสเตียนเตทวังเขางามชีมินิสเตอร์นี่กันเทนอมสเตทเมกาลายาชีมินิสเตอร์คนรัฐสังมาจวนเฮFCRAจุงจางอาเตตุนนายาคริสเตียนเตจุงอาเฮเลนนะลูลัวร์ชาวตาจุงจางอายูเนียนโฮมมินิสเตอร์อมิตสาขาอามุดาอิตัวนี้อามาร์จุเกนี่มิโซรัมชีฟมินิสเตอร์เตโรจูตูนเทงเฮียนทอมชัวลวินอันละงอยไทยอันนี้ประเทศเลยมีปุยซาระคองเกรสีกันเราสรการเลยอันนี้จวนอินเดียรัมชูงคริสเตียนทวังเฮางามชีฟมินิสเตอร์ในกันตุมอันนี้ที่จวนมิโซคริสเตียนตานาปุยเอ็มนิชาวตาจู BJP อินะมันรัวอารมณ์มันเทตัวโจปาร์ตี้กันได้ตัดไม่เห็นตัวโจปาร์ตี้กันได้เต้น BJP อันมงซอมปุย BJP เนี่ยนะสัมอินเพียร์ซอมนะสัตโปเล่ BJP ที่ปุยฮินดูดวาที่ปุยฮีอาจักเจลังอ่ะจูจวนคริสเตียนที่รงบอลนะคะนัสตะกินอันเด็กเจ็บเซลตัวนี้เฮ้ยตัวน่าตะกะเข่งเมกอันนี้อ่ะสังที่สมปลีจังอ่ะ BJP นะเซ็นทรัลสรการน่ะเราลากเฉาจังคารคริสเตียนเตเนกเจ็บนะฮีเราหลัวเฉาแต่เละอ่ะกุมสังนี่สมนี่ปักขัดอาคารอวัยถุมนานอินเดียรัมจูโคเวลาคริสเตียนตานะรำเหล่าอมทันชัวรำสมจีงะอเตลโตนี่กุมินเฮียนอสมปันนีดากันอมมันนี่โคเวลาคริสเตียนตานะรำฮิมโลรำเหล่าอมตบจวนจีอ่ะอินเดียรัมฮีอินเดียรัมดิโมคราซีสาคุสเลนนะอินเดียด่านปุยะเนงัดตูเปรมาเฮียนคริสเตียนเตนัสตะกินเนกเจปินกันอมเมกันนี่จวังจวน politics กันสอยเฮียนกูทันเตเตลดัตลากะเสียมฮีคองเกรสพาร์ตี้จวนตุมมาจูจวนกันรำกันทำกันสาขัวอาหิมเทนตุรตานะเบยค่ะกันตุมอันนี้รอแม่คริสเตียนเตเลเลนนั่นจุงจ้า atrocity สักพวกกัน Home Minister สองตะขันยังไงสวยมิจฉาขัน FIR เห็นตุลานิไม่ล้มฮัลโหลตีขันนี่อ่ะอินเดียเราว่ายูพีอ่ะเต้เลนัสนามาเดียประเทศสันเต้อาสมาธิปนิยังคริสเตียนเตนันตกมาเห็น FIR เห็นลูดเซเองเงี้ยจุดส่วนส่งสลดนะอันนี้ยังตีขาไงตัวทำตะกันนี่จุดเถียงพวกอินข้างอาปุยสตางค์ที่พ่อเงี้ยส่งสลดนั่นเองตีข้าBJP เตรียมนะที่จูรินอาหารขบินกันเสียสางนี่สมปลียโมเดียอินเตรียมนะที่พ่อเจงหน่วยสมปังอาสูงกว่าที่นั่นที่ขนาดเตรียมเวทวันนี้นิตินกัดกระเดียที่พ่นเปโตรมันเจงสมปังอากติดถนนเอทานอลผมหัวเชื่อนาทีที่พ่อข้ากันละเรเวเรงะมิโซรัมเงี้ยพวก Airport Authority of India อินเลี้ยงไป Airport ที่จุงจังถึงด่านตัวทำชัวที่ที่พวกเขาไม่รู้ว่าอันนั้นเร่งท้าวะจุดyangพวกอินกัน Autonomous District Council เวลาที่พวกอันนี้ทันโดนะที่ Autonomous District Council เรื่องทันโดนะ6 schedule จุงจังอ่ะอันนั้นเกี่ยมนั่นที่พวกเขาเรื่องอะไรจำเรื่องข้างๆอย่างส่งสลดนั่นเอง verbal assurance อันว่าข้างๆอย่างเงี้ยกูรีทวีตอ่ะตัวเงี้ยตีข้าไงตัวทำมันนี่อ่ะจุดยังอ่ะไงไปหมดตักนี่จนตัวนั้นมันเป็นบินเตปอยตีเราทำไมเสียไปขัดปานมันน่ะพาสต่อแล้ววะตีเลยครับไปสุดท้ายตีด่านไงตัวจังเฮียน
tum riau na chu an nei ti anang chiang heng kami man ngai dan ania chu wangin po mit sa soi kha nia thamuang du tan chuan thamon thak viam mai the ma ro chu an ni na di tak the chiang tu tan chuan thamon na tu rom lo ani ti ro an ngai dan ani lek de an ti tam theng berin lek dum te kanan ti venga chumi ba ka mizoram puma khopui kan DCC nei na te sun ta program man turania wana pa hol kota so kan pung khom anga asura san noya wala usura ni kon kan ti tang non tho hi Congress party na chan na pakhat lian tak chu India rama sa pho zalen nahi ania chu vain sa pho zalen na nek chep zong kal te chu kan theng tokin kan do zel dona chulai chuan e ko khan lam te po kanin beron vea intine ni response to ri kan na chialo na in kami ni kha ursun taka min thop na party chen khat pe chuan kan anon min thop thu verbal ron soi to te po an oma ro chu khang kha chu kila official la ti chu chi ani nga ama ro chu kami ni khan ban pa hol ko da son ursun taka man kan tu mani le lung le khopui ate long tai khopui ate sai ha khopui ale district capital kan ho tu te kan lok phoi tu te an loin ruaman theidana zirin man tu bani CRA le tuna sa kho zalen na kan han ti hi keini tan chu na inzom tat chu boi thanan ta ne asan chu FCRA Christian institution reng ina adon te hi ngai tu ro anti na chan pakhata akor issue BJP ho tu ta soi pakhat in seduen khateng FCRA atanga poisa lo lut ka force conversion ti nanan mangani tin min putel an mani nge khan chu chun soi tlat BJP hoi tu te khan force conversion ti chung chang hi amak topa voini thleng hian khoya ma conviction ala omno force conversion ti hi a om zia chuanin force conversion khalo ti du ni se British so kan kumzan hi Christian sa khona nen min opani kumzan hi min op de tho chung khan enga tinge han chuka 2.5% vel chau Christian kan ni India rama hian force conversion tun ma malai hanong khan muslim in raman ba op chit khan an tiang chiang khan tibeta se at least 10-15% te min chua theyang chu tero Christian te hian force conversion tun nuwa kan kal phunga ni to lo tun ma Christian te hoven medieval hun lai in conquistador kan ti te le khatiang Portuguese Spanish hote South America an zuk chukha na sa takin ti du da nen ti luina nen an zuk converta khatiang khatun nuwa om to lo sa khodanga po om to lo bang muslim ate chon khoya mo chon la om mai the keini Christianity a chon khang concept kha athi to te hi min pom sak du lo mania delia biak in soi sak te po anan soi sa police an patan bari po tan bathenga inquiry an la uluk takin an chu ta topa a pastor le rongbol tu te thi neng huang le bungro chezo ka te kha an mana force conversion an lo ti alom tian puta ma se pakhat ma hi proof ala om lova tin pu amit san an ti du da chu chuanin FIR thelu ruwa tiamo in ti du da na physical a missing in assault na om hian police te hian show moto cognizance kan la thei eng wangin nge India ra man voi khat ma la kan ilo BJP te lal nu hian tin ton na ya Christian te ti du da na po congress hun lai na om man ti fo a omang state zong a congress kan lalo no huna te alo om thin chunga po khang lai chun action lak zat ani thin choble chila case register action lak ani thina tin Christian congress hun lai pon anti conversion law om man tia attitude te kha in ngai tua chiang ro khoya nge kha Arunachal Pradesh le Madhya Pradesh le khoya nge khaya Odisha te om man te congress la lo lai ani zel Arunachal mi te phe kha chum kan hriat kha setana bill tin kong te kan zo na manani lo anua congress la lo lai ron lutania anua congress la ni khan khat dan kham manani lo reng re chung te chu hriat tur ani lo zonga ineng lo tur tin ni china kan ho to pass yang deu khan kan constitutional right ani to a man lai medieval hun lai a kanom to lo
arorel tu te sa khu ang kha athu berle kha tianga e an mani na min ti du da thei kan ni to lo constitutional in digna le zalen na chan vo min pe a khami hum tura khami bo chet sak khami khami chung po bo chet sak kan ni chuan a au chuak tu tur chu ke mani kan ni don lo mi tu te min au chu saka nge kan khek don chu wang chang Christian kan nia kan tur don tiang chi ngot kha man lai hun ang kha ni to bik lo lo dan hnuai kho sa to kan ni kho vel hi lal hnuai kho sa kan ni to lo lal chu na du duina ti mai danan to chu dana chun democracy kan ne ya democracy a chuan in lal na chu mi puite tanga ron chua kan ni to mi puite na kan than lal ten ni to dan hnuai kan chunga ro rel turan nia kha dan kan duan hnuai a khan mi pui po him tang taka om khom tur kan ni chu bai kha kan ding na chan bo ti bor ban sak kan nia kan au chua kan soi sel hi kan ti tur ma zo kan yang kha a tor na lam ngot ang chia kan lo la ki a fu to lo bani ti kha kan soi bel lok ram dang atanga chan puina dong tur po in Mizoram ko hante Mizoram Presbyterian Church te hi a thatok em ani hei hi Hindu fir fiak te hian an khechiang em ma chu wang chuan kan sum nar hi chut cha sak khi min tum tat ani michina ka soyang khan Serampur College na sang hi somni Pathuma Australia tanga tan puina don nuai zangi somni po che theilovin an siam ma thei ni tiang chon dan mangin min nek chep an tum zel wangin Mizoram ko hante po hi kan har angai tak seta sakhu zalen na kan soi hian Congress soi tur chau ani lo ni zoram mi puiten bin sket pui tur kan du chu Congress chau hian sakhu zalen na hi soi lo ila Christian zong hian sakhu zalen da tang hian beila thokho ila patu party bill ta ni big lo ZPM te MNF ami bitane mai tak te pon pathian ram zau zel nan tholo man thoni chu an tholom tho te chu hetia dan manga nek chep kan to zel chuan om zenei lovin an lom don ni Manipura Hindu va thipui hi hlim tha kan hu to a ke kal zela chu wang chon Mizoram nakina thilpoi tak tur chu BJP ina man ruwa an ron man thei political party kan lo ti chakhian Christian rongbol na in atuar zel don ani BJP ina man ruwan ron man thei political party te hetiang te hi tu te nge an ni ti mizo mi pui te poina kan siat fi a chho hi I atul dona hei tu na min nek chep dan hi kong thu mo mani pakhat na chon dan mangin Pandi na chu zirna mangin pathum na chu tharum tho mangin tharum tho na chu aluar em chawa michina kan thian te soyang khan tun kum nga chung hei hi chuan Christian tel laka leilen na hi nasa takin aluara sang ni som pali atanga chu chuan ale ruk chuangin Christian tel chunga leilen na hi tharum tho na hi aluar tong zo kani kum sang ni som hi paruk kum tir thleng hian ti chuan zirna mangte sarkar na tho mangte min beya karma yagi tentia Indian knowledge system tentia atum ber chu Hindu philosophy choice anai Hindu philosophy choice ana heta sakhote naw zok te nek chep zel khani ti chuan dan mang chuan CA mangten min be towa FCRA anron norleta hetiang hi an dua an ti chau char chuan tu na tanga kumnga kumsom a chuan Christian tarong bol na hi soi tham po awom to ring lo hialani phar en kol na te nu chham en kol na te zirna pason na ta na Christian community ina indiaram tara sat taka na tho hi enge ti chiatin awom do na ni chu mizo Christian te nasa taka pathian ram zauna ta na I tholom tho thin te po hian hei hi Congress chowin au pui lovin Congress ta bi kan ni lo kan zawa ya ta ni ti kha kan soilen ni
BJP man ro man te kuti ka party ti akha na sarkar lai ni ina no na na zona pani na khasu puma lian na chan tura puma lian he address a Mizoram hen om te reng mai ma se ni china kan soyang khan kan puinia lopuan chua zut kha kan ta na rem lova ma ro sun om nge ti kha kan chan na ni se ni china ka soi to khan PCI Presbyterian Church of India ni min thong khom tu Shillong ko da school ko ko an FCRA ko ni pum nge ni pum sa khan ti to pani to ti te po kha chetel dai la a thome ni china zona kha chu puma li na chan tu ra ni nang in an lama ban phar kha chu an man ron ni maya chu ni de maya te ro til pakhat a hawum na ide kan miss ve ka hria te chu khatilaya kan how to buy na statement ron siama po designated authority ron ti ka en tir nan thingkang ko pokatin funding alo mudani FCRA a nuai som ni library sakna mo chuan nuai som nin dong ta ni chuan kumtin khami library en ko mang kan nuai li zel foreign funding hutura ti ta ni mase FCRA da na yang kumtin nuai som ta lan don ngai ta ni chu kum ni da na kum ni chungin chu nuai li chau khan don zui do na wangin kha kalpui ngai nom ta lo ta atopa kha library kha designated authority ku taum don ta ni chu designated authority chuan adu chuan state a petheya central a petheya alilam theibo India Rama Kongkhan Institution le kan ram tam zian chu tila kan dong sun zom don lo ni chuan chu minimum 10 lakhs ka kan ram ka min chu sak char char mai don ni Christian ram ka mo kan biak in te khalai ta ka a statement po ko lo chiar chiang mo la ak la wong na kan man fi me yang tomorrow was on ka ron san na ber ni chu lo me Sang ka ko som sari peruka kami na ni Congress of Council ahun lai khan siam angai ta ni achon su India independence la chho nuwa kan India ka under developed in developing ni tumin kan kalme ta ni chu khati lai kan mu mang taka I foreign fana kha om se nei zo kin siam angai ni dia hemi siam ani ta 84 akan amendment siam le ni ya sang ni so ma siam le ni ya sang ni so ma chuan bar ron siam ta nge ni limit nei lo kha kum nga chung đi nè ta, tu nào hiện còn xiêm trả lệ ta. kan ti top tai don mi te ro a kharna chan chu Congress Central Sarkar lai chuan FCRA hen problem ne nom lo mar takina kala ma ru Central BJP ron sarkar nu hian khatizat kan selani to a renew lo khatizat om ti te kan ron choi to kha a top a tip nan e boini local khom po khani a khan kan som hal chewa e kanคุณคมนั่นเองพอมีรอนขับรถสักตูรินกันสอมเปียละมาเชียวนังมานีปนเฮกันทิวตีตุมิมินทบนั่นตีลันตีนานมานีเที่ยวแต่ขันเฟล็กดุมแต่ขันมิโลตาร์สักเวทเฮอุละเฮกันสบายที่ละนี่ตีเตปอเฟตายละจะเตียงพวกอินมิโซรัมมีปุยเตปนมินทบนะลันตีนานเฟล็กดุมเตปอข้าอัธยังอินโลซาร์เวเซตีนกันเงินนิเซที่ขันวันนี้กัน press conference มีนน cover สักวันอินzawai chunga lom thu kan chhe